Ano eh, sabon. Tamagan mo naman. Mano ata? 20? 20? Buwan, mayamat ka. Tan. Fresh nga mais. Kang kanan. Tinapa. Wala ka tinapa? Ayan. Kita ni, tuyo ni. Oh. Ay, may dati ni, kinali da dati kanal na. Na. Apa yung ini? Singkwada mo kayam dati ini. Hindi rin pa matati ini. Renovation. Rabrabong. Yan. Dapat igatol ni. Aji ni. Ay, dati tagang lagay lamlamas ni. Si kayo, nabay kayo madinak sila siguro tikwan. Ti corruption na. 320. Mano kita man di kagudwa no mano nga piraso. Atahipon ngay man oh. 400 dito sir, 550. Ah, 400. Pare kata daga sa kumanda dito. Bunog. Ne dati chorus na. Hindi lang na Ang ka mga ala chorus. Hindi nito ka. Ha? Kumuha na. Di ka mo kanya. Yung mga lala bakal kas kaya. Ang anak. Dapat itukak na. Video mo. bait mo nalpas ko. 200 lang, harap mana 200. Palaka. Bueno. Tupig. Ate dadi kaimasan nga tupig. Ito bambangon yun. Nga mother. Ito beans. Ito ba bati sibuyas? Kalamansi. May damalamus kaya mo. Kulad. Mais. Ito katapusan. Aya, katapusan ko. Yellow pin.
Nyapit alam mo ya, dito. Pinataan. Nga, what? Yellowfin. 230 ka no. Per kilo. Per kilo. Kat mano atin eh, more than 1 kilo dato yun. Ni. Barangay. Parya. Ni, agurong. Sanja. Sanja. Aji ni utong ni Udamagom no mano. Kagud walatan ah. No. Trend tati 1/4 man. Ay, trend sa 1/4, 15 1/4, trend sa kagud. Kagud wa ma'am? O ata kagud wa gusto lang. Nga tarong. Kaya pili ka mataas. Ano ka, naliti artista ka rin. Basta 1/4 lang, basita na ado. Pagrambulan lagtan madam. Pagrambulan lata ka noon ko na ni madam. Gusto na yung ano. Joy, ingkon mo kasi, ba't ganyan kasi? Dapat beans dyan. Kay taking the kwada. Kalamansi. Ano yan? Plus patruda mo kan pati tayo na mo do titaan. Aman, Kamatis. paano mo Malaing dayta. Sa patin, bibilangan kita dyan. Parya. ay nagala ka rin basilan. Ate niyo. Ate ni, mayat ate ni. Ate nga aba. Mamili ka na yun. Mamili ka. Pakada ti kwa jini bakit ti aba ijini. Pakada makita tanga aba jay. Hindi namot ti aba amin. Ano na? Kamote. Madami pag Sabado. Ha? Kita ni karkarabasan yung nagbabasit. Yalan niya, madam, apple yun. Ay, nagbayad sa akin. Tangipin. Parang Ay dati aba ijini. Tani aba. Order dan samot. Ha? Order. Order. Atani. Ugot ti sayote. ano ti silupin ina? Mabalin 20? Ano silupin? Di ba basit? Iyo ba? Atoy, atoy. Hello. May isa lang?
Isa lang. Yan sayote. Malakay mo din? Yan sayote. Bayad mo, 45. Sayote bibili ka nila. Tikam mo kanya no mga laka. Pang... Ay, dito y- ataugot. 25. Malakay ah? 20 latan, mother. Alam ka namin kan? Tray. Nay, singkamas na eh. Baga daw. Malaka man ta pagla ngar-ngarus-ngusin di dyan. Manawanda. Pili ka na. Sige, pidot ka dito. Nata, may atata. Guys, ate mani mais. Short. Ilang araw na. Ay. Kung masyadong tagalan. Oo, te, papaalis na ba kayo? Puro matpada dito yun. Ayaw, sige te, sabihin ko na lang. Tawagan ko si mama. Kanya nga ako. Tender juicy na. Tender juicy pala to. Bibili ako ng saging na doon sa hapon sa... Sa Bagabag. Bebe, ano dito man eh? Ayaw, may problema ka eh. May sa baso lang. Ay, kay duwang nga baso. Awanti tawad natin, mother. Rabong. Ito yung mali. 35. Tanto sa akin. Tapay ti igatol dito na yun. Pagurong. Gapon na natin ni mother. Nagpamakanday ka ate. Kasi Ay, kasibo. Kiti dagiti bunog. Kabuos. Ha? saging. Ikaw, kung kukuha ka. Ulam. Fish. Under. Pidyo klaan ta kwa. Wala tayo ng tilapia sa kilaw. Tilapia ka mga lakan na ti may san. Mano ti may saya pare. 120 pa rin. 120. Patan. Walang. 2 kilo? May salaan. Gusto ata. Kado ata. Linisan pa nila. Sakto ti manglinis eh. Ta Kalungitan nila. manaw may sa kilaw. Kita man data may sa kita man dati duwa. May sa kilo lang. Kurang ana. Wan manong data. Ibig sabihin kita. Nasobra ka man ti.
sila. Dapat yung bukod check ka. Manuti may isang ede tama der. 20 ka sa. 20 ka no. Kayso ato no kaya. May sana. Tapos tinapa. Manong nga titina pa mo. 50 to, dati 25. 25 atoy. Tapos 50. Tapos na yan. Isa lang? Malakan na ti duwa. Or may isa lang. Isa lang ito. May sana tinapa. Ato ini. Nama didakkel wala jo basit. Ha? Aja babasit lang ka no. Ano seedless? Kang kanan malaka.